Već smo naglasili da tragova pisma ima na velikom broju arheoloških nalazišta vinčanske kulture. Neka od glavnih nalazišta vinčanske kulture su data na kartama na sljedećim slikama i na kartama označene su lokacije na kojima su otkriveni znaci pisma, koji predstavljaju neke od grafičkih zapisa linearnih znaka pronađenim na iskopinama vinčanske kulture prema izboru Harolda Harmana i Miltona Shanvina. Ovaj prikaz znakova dopunit ćemo nekim karakterističnim predmetima sa interesantnim natpisima, od kojih neki pripadaju dunavskim kulturama, koje su prethodile vinčanskoj, ali sa kojom su u izvesnoj vezi i hronološki najstariji nalazi potiču iz Karpata. Na ovim slikama su prikazani i grafemi sa figurice iz nalazišta na Tangiru, na Dunavu. Na slici 45 prikazan je zapis na minijaturnog vazi iz nalazišta Daja u zapadnoj Rumuniji. I na drugim slikama je prikazan i natpis na figurici sa nalazišta Rašt. I prikazuje natpis na idolu iz nalazišta Okina Sibuluj. Zanimanju za vinčansku kulturu u svetu jako je doprinijelo otkriće iz 1961. godine, a rumunski arheolog Nicolae Vlasa je pronašao 3 pločice od pečene gline u Tartariji, u Transilvaniji, na reci Mureš u regiji Zlatna. Sa gledišta pristupa analizama u ovoj knjizi, najzanimljivija su 2 pristupa tumačenja natpisa na okruglom amuletu, koja imaju isti pogled na poreklo naroda koji su pisali tim znacima. Pod 1. Genadij Sevastjanović-Grigević u svojim tumačenjima starih natpisa polazi od pretpostavke da se radi o slovenskom narodu kao izvornom narodu Evrope, a slogovno pismo je rekonstruiše statističkim metodama Knorzova, metoda kojim se dešifrovano pismo Maja. U slobodnom prevodu, Grigević čita natpis kao deca će se naslediti vaše grehe, držite ih podalje. Pod 2. Vučić Guberinić tumači natpis starom verzijom srpskog jezika i starim pismom srbicom. A po njemu je na jednoj pločici piše Đede sinov sin dođe, hoće držol. Ta slika prikazuje Guberinićevu analizu i put dolaska iz ovog tumačenja prema navodu Jovana Deretića. A na slici 50 prikazan je natpis linearnim znacima sa zida pećine Sitovo u blizini Plovdiva u Bugarskoj, koji pokazuje sličnost sa već navedenim zapisima iz balkanskih neolitskih nalazišta. A ta sličnost je bila povod uporedne analize pismenosti iz raznih nalazišta.